Evo nas opet u studiju televizije Bela Mi. Isto u emisiji Pretraživanje razgovaramo sa gospodinom Mićom Milićem iz Udruženja Ćirilica Povereništvo u Nišu. I sada, kako smo spomenuli informacione tehnologije i globalizaciju, interesantna je vest koja se pojavila ovih dana da praktično do kraja ove godine kao internet domeni uvešće se i ćirilični domeni, pa je tu jedan interesantan podatak da jedan od predloga je bio da jedan od srpskih završetaka ili domena bude ić i tako dalje. Bilo i drugih, naravno, predloga SB, RS i tako dalje, ali praktično eto, vidimo da i te informacione tehnologije praktično podržavaju ćirilicu i koliko znamo, čak i recimo i Microsoft podržava ćirilicu. Tako je. Microsoft na kraju vidimo i preko mobilnih telefona, sad imate na mobilnim telefonima isto poruke, možete ćirilicom da pišete. Microsoft je normalno to iz drugih razloga uradio, naime iz ekonomskih razloga, ali ovako površno gledano ispada da su oni više zainteresovani za očuvanje ćirilice nego mi. A što se ovog tiče uvođenja domena, to sam pročitao, tu vest baš me obradovala, ovako kao pobornik zaštite ćirilice. Mislim da je to prava stvar. Na kraju Rusi imaju Windows kompletan na ruskom jeziku, na ćiriličnom pismu njihovom, što je sasvim u redu. Tako da ne vidim razloga da ne bi bilo. Na kraju ima jedna grupa momaka u Beogradu koji su iz oblasti ovih interneta i tih modernih tehnologija koje se zalaže da se Windows uradi na srpskom jeziku, ali kad kažemo ima i na ćirilici, ima i sad na ćiriličnom pismu, ali je to samo deo bez onih help komandi. Ovo se zalažu i mislim da rade na tome da uvedu kompletan Windows na srpskoj ćirilici, što je sasvim u redu. Da, u tom smislu, kada govorimo o ćirilici, interesantan je primer bugarskog jezika i Bugarske koje je ušlo u Evropsku uniju 2007. godine, međutim oni su praktično insistirali na sopstvenoj ćirilici jer drugog pisma i nemaju, tako da praktično ćirilica je preko Bugarske ušlo u Evropsku uniju. Kako gledate na to? To je u redu. Ja baš imam jednu vest iz novina, tad 2007. kad je Bugarska ulazila, onda je bugarski ministar inostranih poslova jednom prigodom rekao, kaže, Bugari ulaze u Evropsku uniju i kao izuzetnu vrednost donose Evropskoj uniji bugarsku ćirilicu na opšte zadovoljstvo i Bugara i Evropske unije. Normalno, to je bugarska ćirilica, naša ćirilica se razlikuje od nje, ali eto primjera kako se može i kad se hoće, kad država zna šta hoće, kad vlast zna šta hoće, kako može da se uđe na velika vrata, da kažem, u Evropsku uniju. Nama se priča, odnosno, eto, da ne kažem nama se priča, nego vlada mišljenje da mi ne možemo sa latinicom koju poznajemo, bez latinice koju poznajemo u Evropsku uniju, nego da moramo to da prihvatimo. Međutim, istina je da je latinica koju mi koristimo lokalnog karaktera. Ona je neupotrebljiva za Evropsku uniju, za druge jezike. Oni koriste svoju abecedu, Englezi, Francuzi, Nemci, tako koriste svoju abecedu, ne abecedu koju mi ovdje poznajemo, koju kažemo Hrvatska. Na kraju, uređenje knjižnog fonda je regulisano nekim ISO standardima koji su inače poznati u svim oblastima i tamo je po principu jedan jezik, jedno pismo uređeno da sve što je napisano latinicom, a prijavljeni su Hrvati sa hrvatskim jezikom, koji znamo da je u krajnjem slučaju srpski, ali hrvatski jezik i latinično pismo. Srbima je pripala ćirilica i srpsko pismo. Tako da, kad se uređuje taj knjižni fond, ako vi napišete ovde u Srbiji, bilo gde, napišete jednu knjigu koja je napisana latinicom, ona ide kod tog uređenja u hrvatsku kulturnu baštinu. Tako svet prepoznaje Hrvate, odnosno Hrvatsku državu i Srbiju kao državu.
Interesantno. Kada govorimo opet o ćirilici, eto, govorimo dakle da postoje određeni problemi u izučavanju ćirilice, ali opet s druge strane išli smo, da kažemo, svi u te neke škole. Ćirilica jeste prisutna. Ćirilica je u obrazovnim institucijama prisutnija možda nego ovako van toga. Prosto, da li su problem ne toliko mediji, nego recimo ulični natpisi, recimo ta Knez Mihajlov koji praktično skoro da nema ćirilice. Koliko ima istine u tome da se nameće određeni stav da je latinica in, a prosto da ako neko piše ćirilicom prosto nije dovoljno modern i tako dalje. Kažem ja da ne bi zaboravio nešto, hoću da pohvalim ove gradske ljude zadužene za, ja ne znam tačno koja je to institucija u okviru grada koja je zadužena za ispisivanje ovih naziva ulica i putokaza. Ovde u centru imamo, videli ste možda da putokazi su ispisani ćirilicom, a dole je na engleskom abecedom. Znači srpskim jezikom i ćirilicom, to je prava stvar. Zato se i mi u udruženju borimo i to je dobro. U stvari Niš je dobar primer, mogli bismo reći. Niš je dobar primer, ali ja imam jedan, ovde sam od materijala negde zapisao, gde je gradska vlast 2005. godine donela jednu uredbu kojom se, evo ga, odluka o opštim uslovima za uređenje grada, član 11. I šta sadrži? Kaže, istaknut naziv ili ime na firmi moraju biti ispisani na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, osim zaštićenog znaka ili ako se radi o stranom pravnom ili fizičkom licu. Naprimjer, recimo Siemens, Philips, ako napišete ćirilicom, to je neprepoznatljivo. Ljudi su navikli na onu ikonografiju koja postoji u originalu. Međutim, ostale firme bi trebalo da budu ispisane ćiriličnim pismom. I ovo je nekako krenulo, međutim, čini mi se da je bilo nekakvog otpora i to se nije sprovelo do kraja. Ali evo ovo, kažemo sa ovim natpisima putokaza, to je ovako za svaku pohvalu i ja bih voleo da se to nastavi tako, to je prava stvar, što bi rekli. Da li u školama, kažete da u školama, na kraju moramo, škole su javne ustanove, odnosno institucije državne i tamo, rekli smo po članu 10 Ustava, je obavezno ćirilično pismo i srpski jezik. Prema tome moraju se pridržavati. A ovo što vidimo po ulicama, natpise firme, to ostaje svakom čoveku, odnosno vlasniku radnje, na savest da li je dobro učinio ako je napisao na engleskom. Vi vidite da puno ima napisano na engleskom, na francuskom i tako. Na kraju... Da li, na primjer, u Moskvi nije baš tako? Tako je. U Moskvi Coca-Cola piše ćirilicom, što je po meni, odnosno sasvim normalno, Moskovljanima je najpribližnije da se to ispiše ćirilicom. Mada je čak, recimo, Coca-Cola tako velika firma, ona je prepoznatljiva i onako u originalnu. Ali, eto, tako ljudi brane, tako država brani svoje jezik i svoje pismo. Da. Spomenuli smo, dakle, čitav niz problema. Prosto, eto, govorimo o ćirilici kao jednom delu i našeg identiteta. Pitaću vas, kako na taj problem državni organi reaguju? Prosto ima, čini se povremeno, i nekih tema, emisija, rasprava i tako dalje, ali da li tu postoji neka strategija, da li tu iko razmišlja na jedan, da kažemo, strateški način o toj temi? Koji je vaš utisak? Moj utisak je da ne razmišljaju. Upravo mislim da suprotno rade. Evo sad ću vam reći, ovaj važeći ustav koga već pominjamo par puta, gde je regulisano članom 10 da je ćirilično pismo u javnoj i zvaničnoj upotrebi. Kad je pripreman taj ustav, pre toga je bilo da je ćirilično pismo, pa kad je ovaj zadnji ustav važeći pripreman, onda je jedna grupa
da ne budem pogrešno shvaćen, ali to je istina, oko predsjednika Republike koja je pokušavala da ne kažem ajde proturi, ali da u javnoj i zvaničnoj upotrebi, službenoj upotrebi u Srbiji bude zastupljeno jednako ćirilično i latinično pismo. A dotle je bilo da je ćirilica, pa smo, znači tad je pokušaj bio da se ponovo uvede latinica i ćirilica i normalno to nije uspelo, evo ovako važi. Neki dan je bila opet u Skupštini tema jezika i pisma i jedan sad više ne znam iz koje stranke neki poslanik je diskutovao i opet je pričao neku priču koju mi uporno pokušavamo da opovrgnemo, a to je da je normalno, on kaže da se uvede ponovo latinica u ravnopravnoj upotrebi, da bude latinično i ćirilično pismo. To bi bio korak nazad i onda on kaže da je to bogatstvo, da smo mi bogati, kaže ja sam ponosan, ja sam iz Kruševca, čini mi se reče i Srbin sam i ponosan sam što znam i latinicu i ćirilicu i to je dobro, to je bogatstvo i tako dalje. Međutim, malo razmislimo, zar nema na svetu bogatijih nacija, naroda, uopšte država, pa ako je to bogatstvo, zar onda oni ne bi imali 2-3 pisma paralelna i tako dalje. To nema nigde u svetu da postoji ono što smo rekli da u jedno vreme bude paralelna 2 pisma, a to je dok jedno ne prevlada i onda ono koje slabije nestaje. A kako gledate na argumentaciju, možda neko kad sasluša sve ove argumente i kaže pa dobro, u načelu možemo se sa ovim složiti, ali onda neko vam kaže pa da, ali ja pišem recimo već par decenija pišem latinicu, kako ja sad to da promenim, prosto navikao sam da pišem i tako dalje. Šta takvim ljudima možete odgovoriti? Pa evo ja ću da vam odgovorim, ovo je možda jedan, možda se uzme kao dobar ili loš primer. Ja sam jedan od tih koji sam 40. godina pisao latinicu. I sad, možda je ružno da kažem kad sam se osvestio, naime kad sam se učlanio u udruženje ćirilica, onda sam počeo i sad isključivo ćirilicom pišem. Ja se čak i našalim, recimo kad, eto tako, bude nekakve promocije javne ili nešto odmah, kao stavljam primedbu ili treba negdje da se potpiše, a formular je latinični, a obavezno ćirilicom. Jer kažem, to je moje pismo, ja se ne stidim toga. Zašto bi? Da vam kažem, malo pre pričamo o ovim interesantnim stvarima, primerima. Nedavno je na Radio Beogradu bila neka kontakt emisija i onda se govorilo o polaganju prijemnih ispita. Jedan slušalac se javlja, verovatno je lično pogođen, možda dete nije položilo prijemni i tako. I kaže sad ovako doslovno čovjek, kaže ja bih zabranio da se, odnosno treba uvesti da se u školama ne polaže kao prijemni ispit srpski jezik, nego engleski, jer je to jezik budućnosti. Misli to čovjek u Srbiji govori, pa kad će Englez reći nećemo govoriti engleski, nego ćemo nemački ili recimo francuski i tako dalje. Ili, ovako opet interesantan, Dragan Dimitrijević, dopisnik, to je čovjek Nišlija, dopisnik iz Norveške, opet skoro na radio sam slušao, govori o tako našim ljudima u Norveškoj i onda kaže deca srpska koja su tamo, roditelja koji su u Norveškoj, međusobno govore norveškim jezikom. A kaže, od njih smo saznali da mladi muslimani, odnosno deca muslimana, odnosno bošnjaka, kako bi sad rekli moderno, znači da mali bošnjaci međusobno govore isključivo bošnjački, odnosno srpski, to je jedan jezik. I da vrlo, vrlo retko, osim kad moraju, upotrebe norveški. Vidite kako mi delujemo na taj podmladak, tako što naša deca govore norveški, a ne srpski i mi ćutimo. To je tako ovako, to je interesantan primjer. Ili recimo ovo, jedna firma, da je ne pominjemo sad iz Niša, svojevremeno je bio članak u novinama, je osvojila hrvatsko tržište nekakvim svojim proizvodima i kad je šleper krenuo u Hrvatsku do granice, zaustavili su ga na ulazu u Hrvatsku i tražili su deklaraciju. Normalno, čovjek je dao, deklaracija je ispisana bila ćirilicom. Carinici nisu dozvolili da uđe u Hrvatsku jer kaže mora da bude napisan pismom
države u koju ulazite, da mi razumemo šta tu piše. I normalno, taj čovek je vlasnik firme, na kraju seo u kola, otišao i dogovorili su nekako, na kraju normalno napisao je latinicom i ušli su. Da li se nekad desilo, da li je neko čuo da kad je neka roba sa nekom deklaracijom ulazila u Srbiju, a da nije ispisana ćirilicom, da je vraćena? Ja bar nisam čuo. Da. Piću vas ovako, a šta ćete sa onim ljudima koji podjednako dobro pišu i ćirilicu i latinicu, prosto imate ljudi koji se potpisuju i jednim i drugim pismom, koji mogu da argumentuju to otprilike da im nije problem da pišu i ćirilicu i latinicu i da u krajnjoj liniji se podjednako dobro služi jednim i drugim pismom. Dobro je, mi inače iz udruženja, mi ne, što bi rekli, ne proganjamo latinicu. Dobro je, lepo je da znate, ne samo latinicu ova koja je sad zvanično, rekli smo, po međunarodnim institucijama prepoznatljiva kao hrvatsko pismo, znači ta latinica treba pisati i tom latinicom, i engleskom abecedom, i francuskom, i kineskim, i arapskim, što više znate, kažu više vredite, ali ne smemo zaboraviti naše pismo. Tome, znači, potpisujte se vi i latinicom, ali neka vam uvek bude prisutno da je vaše pismo ćirilica, da njega ne zaboravite. E sad, pitanje je kad se potpisujete ili pišete jedno i drugo, dokle će to trajati? Pa prevagnut će jednom jedno. Eto, ali stvar je u tome što ne treba dozvoliti da prevagne latinica, nego da neka prevagne ćirilica, a znajte latinicu, zašto da ne? To je sasvim u redu. Sad je vreme za drugu pauzu, pa onda se vraćamo u studio da nastavimo ovaj razgovor.